meghalayapost.news. Kajingrung uba Ronnie Lyngdoh syaka parti NPP kala pelingo yaki babuan kipat ba hapok ka Jylla. Ba Khlem perkhat uni MLA ka Kongres berduhe nongelam ka Kongres ula penyasa no yala de syaka parti NPP. Hakaba menta ka parti Kongres haga Jylla kamdan syu watang uwei ru UMLA. Kembala pau ba Ronnie Lyngdoh MLA ka Kongres ula rung menta syaka parti NPP hanong ba shillong. Hakabala priang buram yu ru Thomas A. Sangma nongelam ka NPP badiru speaker ka State Legislative Assembly. La sakhilang ru hagani kasi daga jingan dalang usumbut menteri rambak ka Jylla ba singa balang dhar ba Hamletson Doling working president ka State NPP lambat kibai ke nongelam ka parti NPP. Kembalang haduk menta kani ka jingrung no ba Ronnie Lyngdoh MLA ka Kongres syaka NPP la abanong bakala pelingo yaki paid ba ha ka Jylla. Bat kani ka jingrung jungu syaka Sem NPP kala ban kata jur ru yak parti Kongres ha ka election MLA keban solong house nam arjar pupra kaba dang dan menta salai senam kenti. meghalayapost.news.